la ngithi ngiyangithola ngiyaqhitha ngiyangithola ngibeka lo ngicela ukukhiphele le mali ingabe angithi uyabona kunamanzi ngiwatheli wabo ngifuna le mali iphume la ungabi namanzi la nazi izinto ngiyakunika nazi material nayo isebenzisa kuthenze njani ngikhiphe le mali kabe emanzini uyikhiphe ngekho emanzini antu uyibona manje phakathi kwamanzi nayo yebo mara ngifuna uyithola ngekho emanzini ibeka phakathi umanzi phela ikhiphe wena ibeka wena phela nayi phakathi kanti ibeka phakathi phela nayi le mali nayi phakathi ke Khiphe khona. ikhiphe kanjani kanjani ubuza mina urini kanjani ikhiphe akhiphe lo mali akasikhiphele khiphe le mali wena saloni Alright, jump all over, keep it, man. Jump all over, keep. You keep it. it's fine editaka lakho lesemanzi khiphe le mali bisathi idaka lodwa noma yini lento izokwazi ukuthi ihlale lapha uzakwazi ukuyenza lento leyo yabona na prime imali yakho ngithi nayi semanzini ngithi nayi phakathi kwamanzi ne thatha la ibeke uyibeke la nayi tots nayi glass angithi bakunikele lezi zinto bathi sisebenzise uze ukhiphe le mali yakho uthatha itots lakho kanje now umethisho wakho prime wayenza so simple is the best like ABC yathola layicha asulile uvuthe ngoba uzocima uyawubeka umethisho wakho angithi now good uyavutha ucimile mfishane ngithi slide mara lento ngifuna uyenze buzoyenza uyavutha manje umethisho wakho ubeka la kule daka lakho ne mina ngazi uzofakani thatha le glass lakho ne ubeka kanje na mazi wabona Waqeda ukhipha le mali. imali yakho ikuphi nayo ayikho emanzini manzi nawo agcwele iglass But she take a quiet.